Ini layar sampun melinggi maka kali kajang itu dewata lingsir dumunan nih, kajang itu dewata lingsir dumunan, wawu itu dewata alit manda renten pasirun. Badringan Prabu nih ranjing Prabu nih ampunan Joko elingan layone Prabu ranjing nih Prabu benak meram kan Prabu meram sana pone betul lagi yang sampun menikah nih kalau misalnya wajib yang berbabakan terus hari nanggung terus mohon Oleh bos bilang apa-apa nih ini oleh bos lancar nih bisa lancar nih lancar siapa ini lancar lancingannya ini nih bos ya. Menang